Evo, mjesec dana kako je počelo prvenstvo u Ligi Rasinskog okruga, Fud je odigrao 4 utakmice i zabeležio 4 veoma važne pobjede. Imali smo 3 utakmice koje smo igrali kući i 1 utakmicu na stranu. Zabeležili smo 12 bodova i sa tih 12 bodova smo izbili na čelnu poziciju u prvoj Ligi Rasinskog okruga sa 48 bodova. Iza nas su pratioci Temljić Lipa sa 46, Poljoprivrednik iz Počekovine 45 i naš sljedeći protivnik Sloga Ćićevca koja ima 40 bodova. Kao što sami znate, u sredu igramo jednu od najvažnijih utakmica u ovom delu prvenstva sa Slogom Ćićevca koja isto ima 4 pobjede u ovom prolećnom delu prvenstva. Utakmica se igra na njihovom gradskom stadionu u 16 časova. Sa tom utakmicom FK Fud ako izvuče i bod, bit će zadovoljan i ja mislim da sa tim bodom 80% prvenstva bit će rešeno, jer Sloga Ćićevca, kako sami znate, ima 8 bodova manje od nas. Sa tom bodovnom razlikom ja mislim da neće nas moći stići do kraja i da ostvarimo taj cilj koji treba da budemo među prve 3 ekipe da bi se plasirali u tu pomorsku timačku zonu. Znači, glavni konkurenti su nam Temljić Lipa, Poljoprivrednik Počekovine i Sloga Ćićevca. Ako bi u Ćićevcu, kao što rekao, uzeli taj bod, eventualno 3, to bi bila puna kapa, a znači rešili bi prvenstvo i sigurno bili među 3 ekipe. Međutim, nama je cilj da budemo broj 1 u Ligi Rasinskog okruga, da sa čelne pozicije uđemo u tu pomorsku timačku zonu. Konkurencija je velika, kao što ste čuli i čitali po novinama, dešavaju se razne stvari što na terenu, što van njega. Bili smo svedoci pre nekih 15 dana šta se desilo u Vošćanu, tako da smo mi spremni na sve to. Imamo informacije da je ekipa Sloga Ćićevca veoma mlada ekipa, da imaju veoma mladog i perspektivnog trenera koji je preuzeo ove godine, da je teren u izvanrednom stanju, znači svi uslovi su, što se tiče same utakmice, ispunjeni. Što se tiče fudbalskog kluba Fud, on je spremno na tu utakmicu, svi igrači su spremni, žute kartone nema niko, svi su zdravi. Očekujemo jedan dobar derbi koji će zadovoljiti ljubitelji fudbala u Rasinskom okrugu. Ovom prilikom pozivam sve Brusjane koji su u mogućnosti da pođu sa nama zajedno u Ćićevac. Kreće se u 13 sati u sredu i sve medije koje su u Brusu, Radio televiziju i sve druge izveštače da pođu i da odgledaju taj derbi u Rasinskog okruga.